Svijet je raznorodan i kompleksan i ponekad nam neki autori pomažu da se u njemu lakše snađemo. Slovensku filozofkinju Renatu Salecl upoznali smo kad je Fraktura 2012. godine izdala njezinu knjigu Tiranija izbora, u kojoj ona postavlja jako zanimljivo pitanje. Pita šta se dogodi kad nas jako velika mogućnost izbora zapravo paralizira. Nedavno je u nakladi Ljevak izašla njezina knjiga Čovjek je čovjeku virus u prijevodu Anite Peti-Stantić, u kojoj to je jedna zapravo pitka i jednostavna analiza vremena u kojem živimo. Ona piše o neoliberalizmu kao o sustavu koji pojačava nejednakosti, a istovremeno ne nudi zapravo suvislu društvenu analizu, nego nudi poplavu govora mržnje, lažnih vijesti i zapravo neznanje. Ona piše o ideologiji neoliberalizma u kojoj je zapravo najvažniji profit i govori jednu dosta zastrašujuću stvar sada u pandemiji, da zapravo pokazuje se da i pandemiju izaziva ta želja za profitom jer dolaze u kontakt zbog raskrčivanja prirode neke životinje koje ne bi trebale zapravo doći u kontakt. Znači mi istovremeno imamo prijetnju višestrukih pandemija i urušavanje zdravstvenog sustava. Ona zatim piše o tome da novo vrijeme stalno pojačava našu anksioznost i tjeskobu zato što nam nudi šarene i vesele medijske slikice zapravo ljudi koji su sretni i uspješni i mi postajemo anksiozni jer taj ideal ne možemo doseći. Nakon toga ona nam kaže da mi živimo u vremenu u kojem živimo jednu iluziju da pojedinac može sve postići samo ako to želi. Znači ako se dovoljno potrudite, vi ćete postići ono što želite. To nije nažalost istina jer pojedinci u startu imamo različite startne pozicije. Tako da ona zapravo zanimljivo zaključuje da je došlo vrijeme u kojem je društvenu kritiku zamijenila samo kritika pojedinca. Nakon toga ona piše o tome da mi nismo spremni na promjenu, nismo naučeni na promjenu i zato se pravimo da ne vidimo klimatske promjene kako ne bismo morali nešto konkretno poduzeti i govori o toj poplavi informacija koju zapravo jako loše selektiramo. Što me dovodi do druge knjige, Elif Šafak, Kako sačuvati mentalno zdravlje u doba podjela. Mislim da je to također knjiga koju bismo svi trebali čitati. Elif Šafak je turska spisateljica koja se u ovoj nefikcijskoj knjizi odlučila pisati o pandemiji i uopće o načinu na koji živimo. Ona kaže da je pandemija kriza značenja. Citira Gramscija da se kriza događa kad staro još umire, a novo se još nije rodilo i sad se u tom međuprostoru događaju razne patologije. Ona kaže ima jako puno ljudi na svijetu koji su nevidljivi, koje niko ne čuje. Efekt je da oni zatvaraju uši, oni više ne slušaju, oni nisu spremni prihvaćati različitosti, a kad prestanemo prihvaćati drugačija mišljenja, mi prestanemo učiti. Ona kaže moramo početi pretvarati informacije u znanje i mudrost, moramo gledati široko, misliti široko, postati intelektualni nomadi i najvažnije mi se čini, ne smijemo se bojati kompleksnosti jer svijet nije crno-bijel. Znači mi trebamo pokušati razumjeti te kompleksnosti, a ne vjerovati demagozima koji nam nude gotove odgovore. Evo, nakon ove dvije knjige mislim da ćete puno bolje razumjeti svijet u kojem živimo. Treba čitati pametne autorice koje nam nude mogućnost da zajedno s njima mislimo.